El intercambio que tendremos sobre experiencias de los procesos de paz es como una oportunidad de reconstruir la historia, de aprender de procesos pasados y en lo que se pueda aportar a nuevos acontecimientos como lo que se quiere vivir en Filipinas, que es la culminación de un conflicto armado, de un conflicto social y la búsqueda de paz al final. Guatemala tiene ya esa experiencia, tenemos más de 25 años de haber firmado un proceso de paz. Creo que es importante tener claro que la conflictividad que se vive tiene causas y esas causas son estructurales. Entonces, cuando hay un proceso de paz, lo que buscas, hasta donde se pueda, es encontrar un equilibrio para ya en tiempos de paz intentar resolver esa problemática. Y lo otro es efectivamente crear ciudadanía activa, o sea, que sea la misma ciudadanía la que defienda esos logros, porque al final es eso, que asuman el compromiso, la responsabilidad de velar, de monitorear, de exigir y de acompañar para que se alcance. In the event which is taking place today, I'm hoping that some of the experience which we have had in Ireland, particularly from my perspective as being a political prisoner during the early phases of the police process and subsequently as a released political activist as part of the peace process, I'm hoping that maybe there's something that I can offer. No one can tell anyone else in any other society what to do, but I can tell them roughly what I think we did right and what we did wrong. So that may help, because we were assisted in Ireland with people from other conflict situations, particularly South Africa, and that was very helpful to us. Podemos decir que la experiencia de Guatemala no es tan positiva para que sirva de base y experiencia a otros procesos. El nivel de cumplimiento fue muy bajo. Y ahora vivimos 25 años después en condiciones casi iguales a las que se tenían en pleno conflicto. Una población que está permanentemente en sobrevivencia económica, lo que menos quiere hacer es estar involucrado en temas políticos. Cosas buenas. Existe una mejor cultura de diálogo. Se ha superado esa cultura de miedo y de temor que antes existía muy fuertemente. Our peace agreement wasn't actually made by Irish Republicans, it was made by others, but we bought into the peace process and we have held to it. As a result of that, several meaningful things happened. There's been an atmosphere change. People know and have lived through a full generation in Ireland of a peace. It hasn't been perfect, but it has been much better than what went before it. Acords com el de divendres sants a Irlanda recorden que quan hi ha participació de les dones a les negociacions, els processos són més estables, inclusius i ferms. En els processos de pau registrats entre 1992 i el 2019, les dones han representat només el 6% de les mediadores, el 6% de les signants i el 13% de les negociadores. Our struggle was obviously qualitatively different from struggles in other countries. Different society, different people, different context. But struggle, I think, is struggle, and it takes determination and a will to end the struggle. When you started, you had to be prepared to stop it as soon as you can, because people suffer and die. Lo más importante, me parece, es llegar con la convicción que la paz es un derecho y una necesidad de la humanidad en términos generales. Pero también es cierto que la paz con hambre, la paz sin derechos, no se puede alcanzar. Y partir que la paz al final es una manera de dialogar y de alcanzar acuerdos, en donde todos y todas no van a tener sus sueños, se va a tener que ceder. Pero ceder significa también dignidad y significa también sostenibilidad y pensar en los pueblos. Peace is important for me as a woman, as a mother, as a peace advocate. I and my family members have been heavily red tagged, persecuted,
My daughter has been falsely charged in court, and so he has to leave the country and has been provided sanctuary thanks to all these institutions and individuals who has helped her along the way and has helped her become a better human rights advocate. Well, international solidarity, it's important for people to know that others support them. We, back in the 1970s, we were very aware of the Basque situation. We were most certainly aware of the South African situation. Other struggles maybe weren't as prominent to us, but we were aware of it and fully supported. Today, I'm wearing a support for the Palestinian people. I mean, international support is vital. Y fortalecer la solidaridad. Solidaridad de pueblos en tu país, pero la solidaridad global, porque me parece que es la herramienta que nos va a permitir construir un mundo mucho más vivible, mucho más digno para todos y todas, y pensar que la cultura de paz es eso, es la vida, es defender la vida, defender derechos, y ojalá en todos los lugares donde hay conflictividad, pues eso sea como la base para terminar todos los problemas, que hay muchos en la actualidad. No one surely wants to live in a state of conflict or war, so we have been through that process, we have hit our hurdles, and we can maybe indicate to people what went wrong and what to look out for, and maybe which angles to take within their strategic plan for meaningful peace.